亚伫南美洲智利的上南边是巴布亚徛鹅的生态地。这款徛鹅因的头壳顶也个有目尾有白白，这是因的特色。不过最近呢，科学家有发现一只，毋那敢若目尾白白，是规身躯拢是白的，应该是基因突变的白化症、白变症，所以才会规身躯白白，看起来真特别。有人海去被就研究规身躯的白毛，这只徛鹅仔身体甲东坡完全无同款。Responde a un animal leucístico en donde si bien el pigmento está presente, no está presente en toda la totalidad del ejemplar. Estos casos se repiten en diferentes especies, hay casos de jirafas. 原来这是一只有白变症的巴布亚徛鹅，因为基因突变造成欠所有的色素类型，头壳顶的乌白毛只剩白色。白变症甲咱常听到的白化症无同，虽然拢是遗传疾病，也毋过白变症都无咧目睭的色水，通常也是一般的色水，无像白化症，因为视网膜甲虹膜欠黑色素呈现红色。那这寡白变症徛鹅恐惊命生存危险。En este caso, al ser un animal que tiene mayoritariamente el cuerpo blanco, puede favorecer a que un depredador pueda cazarlo más fácilmente y es por eso que también los casos de leucismo son muy raros. 这阵巴布亚徛鹅生活伫智利的南极领地，因的头壳顶有一条真宽的白色条纹，走路毛又真古锥，所以也红叫做白白徛鹅，也是新树徛鹅。唔难看因细粒子只有大约75公分悬，因的尾溜像扫帚，是世界上游泳上紧的徛鹅，时速达到36公里，会当讲是徛鹅界的最强杰。公司新闻讲文编译。